Makanya nigi-nigi tau lomwangi urusanna sila suranna. Nigi-nigi sedi tau mudahkan urusanna sila suranna. Majapu urusanna matotu na lomoi tanpa dia sadari. Tapi nigi-nigi tau resaki jama-jamanna tau Nigi-nigi sedi tau dena melo tulungi padana rufa tau. Sitonganna alena matotu na resaki alena tanpa dia sadari. Onrofantinna to si tulung-tulung. Onrofantinna to si wewei. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ang kalalo ko ikas si matamakatan ni masai. Yero ya sangi ridho na fungala ta'ala. Siyampa-ampa lalo ki. Ajak lalo rikpero mo fada melo. Si fau-fau masalah. Ajak lalo tu fada melo. Bercare-barai. Gangkan na mo si sola-solani fada lemu mato. Sinin na rufatawe fada melok mana ngi manya-manyamang. Fada melok mana ngi bahagia. Neye kia silat dagi angka yetu kebahagiaan ngi nareko mabela ki niga pancaji ki. Namo maga lopo na bolay, namo maga gana agaga, ye na to mabela niga maleki agaga. Madapu den dole manya-manyamang riya tutungata. Tanda fodo fungala ta'ala angkay si mata mareki ritu hidayah alap birang rilalan na iya atutungata sabana sabari na to fada manya-manyamang riwan walino labi-labi ri akhirat mati insyaallah. Sinina tama-tama labiku iya angkere masiri pungala ta'ala ang kaset di kita yang berjudul Al-Mukashifatul Qulubi. Yero kita nakarangi alimalabi na Syekh Imam Al-Ghazali. Narampe rekwero rilalan na yero kita ang kasik di tauriasang Abu bin Hashim. Yero Abu bin Hashim termasuk itau matinulu beribadah. Terutama tahajudna. Jadi makanya ibadah tahajudna Abu bin Hashim. Angka-angka sewa waktu riwatun na moto ritang ngabannya melok pafoli yero ya sange salat tahajud watun na melok mala waijenne tiba-tiba angka watakali malopor isedapena taselangi Abu bin Hashim maka de rekwero niga tu hole vega tu malopolada mana watakalena aga katata jok kamay. Nasayero kataku melo ka jok kacata sinin na tau moto matahajud na reko tanggabad ni. Oh ternyata itu adalah malaikat. Dena metta maka de Abu bin Hashim ang kajet tuwi tabo tatonray. Ang kajet tuwi tabo takatan ni nasayamanan nahi asan nahi. Sinin na tau matinulu pigaw iya tu jama-jamang. Ternyata apa yang terjadi? Maka da Abu bin Hashim tabe uka-ukar ka gere. Angka kafa ngasaku ka tu. Nasabak matinulu ka je angka tu saku ka tu. Ternyata yukareng di mana gasanna. De sisa gasanna. Jadi maka da Abu bin Hashim pakasi-kasi gere ukana. Kaman angka nalaloi atau kaman angka masali pakaja-kaja ukana. Ternyata isapa de sisa gaga asanna sidimuna. Herang agar fasabaran na degaga sakku. Jadi makutanay aga fasabaran na degaga sakku. Nasamanya tuo ka denang kana sala ya sange tahajud rialeko. Ternyata maka de yero tonrang ingi yero kita yero boe mas maka de angka nang kasewatu sibuk ki ritahajud ta na malufu ibali bolata. Ang kanang kasewa waktu sibuk ki ri ibadata na ang kato maparallu bantuan na de mutulong. Iya na he farallu fadari faham onro fantinna to si bantu-bantu. Onro fantinna to si tulutulong. Onro fantinna to si weway. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ang kalalo ko ikas si matamakatan ni masai.
Yero ya senge ridho na fungala ta'ala. Siampa ampa lalo ki. Ajak lalo rikperu mufada melo. Si fau-fau masalah. Ajak lalo tu fada melo. Bercerai-berai. Gangkan na musi solo-solani fada lemu mato. Tadampang kak maraja tamatuaku. Mega tu tau maku kewe. Tanya toko kampot tak. Tanya toko daerah tak. Kumi rumah bela. Maga mo delik na. Lisak masigi watak kalena. Na iya katanda lisak masigi atinna. Tadampang ka. Mega tau maku kewe majalis taklim wajunna. Tapi tanya majalis taklim atinna. Tega naritala. Siap bu ammaki. Yak karesuang. Isomperang. Ternyata atit tak tuliang kamofa masalah. Atit tak tuliang kamofa macarepa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal yang merugikan diri sendiri. Makanya tomatua malabiku rilalan na yewe atutu ngetae. Set di nikmat maraja. Farallu malak da isukuruki. Nareko iya watak kaleta. Saman na magele-gele papinat dinge. Nareko maparlu tawin na din itulong. Saman na majak papinat dinge. Nareko ang kasumpulolota. Maparlu bantuang na din ibantu. Afa mega to tau maku kay pae. Sekali lagi dito gaga ko kampota kumiro mabele. Ternyata iya fa na makasikong ka na chaning. Iya fa na makasikong ka na ilori. Iya fa na makanja nareko ang kamelo na katay padahal hal seperti itu tidak baik. Dia nak din. Makanya nigi-nigi tau lomwangi urusan na sila suranna. Nigi-nigi set dito mudahkan ni urusan na sila suranna. Majapu urusan na matutu na lomoy tanpa dia sadari. Tapi nigi-nigi tau resaki jama-jaman na tau Nigi-nigi set dito dia na melo tulungi pada na rufa tau. Sitongan na ali na matutu na resaki alena tanpa dia sadari. Makanya sinina toma-toma labik kong kay hadire Syekh Imam Al-Ghazali na bagay apa golongan na rufatawe. Ang kataw sa'idun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Ang kataw manya-manyamang irilino man rasarasir yahira. Ang kataw taw saqiyun fid dunya wasa'idun fil akhirah. Man rasarasay irilino manya-manyamang iriyahira. Ang kataw taw manya-manyamang irilino man rasarasir yahira. Ang katotaw sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manya-manyamang irilino lak bifian manya-manya nariyahira. Ang katotaw man rasarasi rilino na yeke lak bifian rasarasan nariyahira. Nareko fadamelo kak tanaiki. Pasti yero malak da yacinay. Tomelo sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tomelo manya-manyamang rilino lak bilak bi manya-manyamang kiri asuri mundin na pungalatan. Tomatok ko yamanang. Sik di dalik maraja, sik di fama selopo, narip ko yiro atutungata di na tumabela ko yasangi agama. Nigi-nigi tau, tamay watto sampajang, na de na manyama papiladi na ko de na jok kapigaw berarti fama selopo to yato. Itu luar biasa itu. Nigi-nigi tau ang kadale na, ang kawaramparan na, inadeha namanya mapapinadin na, iya kode na bagay, rituju na fadan na rufatau, tulungi fadan na rufatau. Makanya ero din riwapalatuka makade, nasariki to si tulutulong, nasariki to si bantu-bantu, nasaba magi, upalisuki ke mangunangi, sibu ammaki ri ibadata, nang kabalibolata malufu, nang kasajisalat tak maparalu, iyak kita orangi, di amma nagaga tergolong asat tak makada tahu makanja ibadana nasaba iyan lufewi fadatta rufatau. Tepat si tepat nasi di tahu. De na suku ye kokomi fungala tala makanja. De na suku to nare kokomi fadana rufatau makanja. Ne ye ka suku si suku na yasange tepat makanja hablu minallah maka sito hablu minan nasta. Jadi tajagai madecing iru. Makanya saya mau sampaikan sekali lagi, terutama ular ramalang ye. Rilalan na yewe ular ramalang, loni may na to siyang empat madecing. Loni may na iro-arwasi masigita. Loni may na to mangaji-mangaji. Loni may na to masikiri-sikiri. Aja na ni foji si matapigaw igaw-gaw masalay. Ye ko ye ramalangi den rule makigunangi watuta ramalapega fasifale tasapa.
Ye ko ye ramalange de nrule pakke gunange watutta. Siaga pasi kira-kira ramalang itaja na ufa ko tutu tope mang. Ufa ko tutu tope man na faga. Tidak ada jaminan. Makanya termasuk alak biray ya punay narik ko hilalan na ye ramalange ang kaki manfaat kang watutta na si bemadeci. Ibu, o ibu. Ya ufahat tu ko ibu-ibu kasi apalagi ko ramalang dega gacaw reson itu makunde ko ramalang. Ya. Majami lo na makada ang kerot tuda ko yawa yero na fikiriki aga romatu yan resubu. Ya, ang kerot tuda ko munrin na sa aga romatu yan resubu si aga siro ibu ka baja. Nah, itu perjuangannya ibu-ibu luar biasa. Makanya yero bapak-bapak engkan itu kasi perjuangan ibu-ibu luar biasa. Api tato ni perjuangan tak ini asam sempaja ki. Pak Megato biasa deh tuh aku kampot aku si rumah bela. Nah ini sepimpingi bini na dagan baik. Ini sepimpingi bija-bijana makanja jadi pak guru ya lo aleta. Ya manyamam matotu seding, manyamam matotu irita. Narik ko hilalan na irobolewe anak mas sempaja, bene mas sempajang, lakai mas sempajak, bene mas sempajak. Itu luar biasa itu. Makanya saya mau ingatkan sekali lagi, maka di Andre Guruta, itu kotoma puasa, itu ya sange Andre, namo tahu malasa nulle to perang itu Andre. Biasa gitu mita tahu melo ioperasi to, itu tahu eko melo ioperasi, suruh tu jolo maperang. Apuasa ki jolo apa lo ki operasi. Jadi itu ya sange apuasang ifarengan rewe si bawa dak kewe nulle mana mo tahu tapi iya mero den rule pereng bisa raja ifadat sarufato. Kayak ya jalalo nih Pak di bola iya. Pak kamana malufu bami, kamana madak kabami, nah dagai sorosan. Makanya rilalanna tu ramalang memang malah dak kianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinin na to matappe kiwaji ka kuman na mapuasa pada tuha kiwajikan na tahu ang kewe sebelum ang kamu turikwero sarikwam mangi ang kakofada mitaw lori pungala taala. Jadi yero melo irita tau mitaw iko pungala taala. Jadi itu na isuro ki mapuasa melo irisang makada magamo tau tak lori pungala taala. Nasaba narik kong kataw mapuasa nasaba may taw mi ko tomatuan na masiri mi ko sila suran na iya na tama na kamarae iya na din na nerita meno ni teng iya ta aba de to na ita kita matuan ta ikon kataw mapuasa na sa masiri ka ko kakaku jadi ko tama ni bara na kamara mandi nang kapisangi jo nasalasay ka ni pisangi jo magi apa de na ita ki kakata na yikia na ita ki pungalatala teki monro dan itulah yang dimiliki oleh orang berpuasa. Makanya merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafa ni biasa fodatu makada ajak lalo mitok masiri ki ko CCTV na tolinoy na di na to masiri ko CCTV na pungalatala. Jadi mega tutaw mitok masiri ko CCTV na tolinoy na iya kede na mito ko CCTV na fungalatala. Tega na yasan. De mema na namelo tama lalan na si ditoko. De na waja agagan na tawe na pamasu. De mema na namelo magi ang ka CCTV marakam. Ni kemega tau iya nasu na pole toko namutan niya fao na nalaman na to. Namutan niya utin na natakbato magi afa de na ka CCTV marakam. Makanya rilalan na iya ular ramalang wat dingamani ak kegunangi watuta na si Bemadecing. Dan sebelum saya akhiri, ada sedikit mau saya sampaikan yang berkaitan begini. Ang katutu biasa madari napalatukang tawe sesa. Biasa to anggota pada anggota. Aga na fau nasang tidurnya orang berpuasa ibadah. Ya, jadi perlu jolo ifalam puraki upan na finaritala tinro na tumapuasa ibadah. Apa biasa katau de na makanja pahan na risisi na ye iwerik kadai. Jadi biasa katau furana mo man resubu na tinro. Ye mani na oto lo mani buka. Apa yero nandal karo na sa tinro na tamapos ibadah. Jadi matinro materu padahal yero ya sange tinro na tamapos ibadah. Mapakwewe niga na misangi matangaki mangaji. Contoh Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tinro na yero ibadah. Mapakor batuan tadi? Atau kama sikiri-sikiri subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Tinro na yero ibadah. Di mapakro batuan na. Cuma mega mi tahu mapakro nange furana mo man resubu na tinro. Iya menina pasad di melo manibuka. Apa magi ang kandalan na sa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Padahal maknanya tidurnya orang berpuasa ibadah. Matangang ammaki beribadah. Tiba-tiba cakaledde peringarangnya matindro. Maka itu pun meskipun tidak mengaji maka dinilai mengaji pada waktu itu. Asinin na tama-tama labiku ang kiri masiri pong Allah Ta'ala. Selanjutnya, saya berharap kepada kita semua, wadi ngamani, iro-arwasiwi masigitan. Maka dia nabita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nigi-nigi tau maposangi ular ramalan. Shoma ramadhana imanan nasaba imat tongatong. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Majappu ya dampunya tasalanna iya mapura laloy. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nigi-nigi to tatongan ni rilalan na ular ramalang. Majappu angke tu nasaba tepat tonga-tonga lori pungala ta'ala ya dampengi dosa na mapura laloy. Masya Allah. Jadi malap bilad. Jadi yewe ular ramalang itu tu ibabanda neraka yukaraki babanda suruga. Ye ular ramalang itikan bali marajata setange gangkanna alhamdulillah kita berpeluang melaksanakan kebaikan di mana-mana. Maka dari situ woli ki pemeng takke gunangi watuta manfaatkan watuta angaji-ngaji ki bua angaji-ngaji ki at-tahajjud ki sempajak duha ki asikiri-sikiri ki yang paling penting juga adalah ipakasingi bateta manenna jak kamana siak buki mapua saya sengalewe nei fuji moto curita ja ifadat tarfatau ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu nigi-nigi to rampe ja ifadan narfatau sitonganna nanre daginna sila suranna secara mentah-mentah nadena sadari alena. Jadi makanya niga na misangi matu mak dapunga ki apa tau mak dapunga ki 5 tahun nang kamakada dega misalnya betuan na dena wading dega misangi makada betul kan na aja na jolok musambung itu mah puasa ki. Pak biasa tong kakajede yang asalangka na mate maka da siddi dega misangi asalangka na maka da magi memang on kana tu korba ka tu. Makanya saya berharap isi hari-hari kita ini dengan memperbaiki ucapan terutama pakanja kilaloy bateta mak berekada kota matuatta. Tu perbaiki. Makanya tak dampang ka talungas soni yewe insyaallah melok na tama ular ramala yewe furamogaro tak tatalifongi tamatuatta furamoki garo mak bicara mak tak furamoki mak bicara tamatua buraneta apa mega tero kejadian apa tai bati ballo anak na patamatuan na kasi de mana na kanalalangi jilba kasi emak na faki matarawe to na mega mo to ya pulsa data ya bapak-bapak makuto mega muangi tu malangi tole alialangi kasi bapak tak waju ka meja ya rota sukuru ka kutu ngupi iya alilingi kasi dapat tabi bapak tafaki bi mas sempajang tabi emak tafaki bi mas sempajang magatan namanya mah kumapa ko yin. Oleh karena itu insyaallah bulan Ramadan ini mudah-mudahan tanyato ramala pacapurata amin tanafodo to pada malam pesunga to pada sehat-sehat insyaallah yakki gunangi waktu tak naswe madeceng rilalanna yewehe ulang ramalange kesimpulanna aga ye engke wapalatu kaki nasariki alap biranna koto si bantu-bantu alap biranna koto si tulung-tulung insyaallah yayasan tasbih akan membangun masjid insyaallah yero yasange masigi onrom malakbi mambana masjidan lillahi ta'ala nigi-nigi tau mebu masigi mak bangun masigi karena pungala ta'ala majappu yaitu tau ibangun ngatoy bola reson mundina pungala ta'ala cara biasa ya wapalatukang tamatoku yang manang lokat tane ibu-ibu eko mondri tane ki jolo ibu 10 tahun yang lalu pasti pura ki masumbat to pura ki masidak ka to
10 tahun yang lalu bapak-bapak aku tuh pura mas sumbang 10 tahun yang lalu. Sekarang 3 mega iya garo ya sumbangi atau yero itaroi ko kantongi. 3 mega iya garo ya sumbangi atau yero itaroi ko kantongi. Megangi jawab pi yero itaroi ko kantongi. Fakutanana yero itaroi ko kantongi ang kamofi galatuk makukoy. Kebanyakan jawaban naga megangi capu yang sutas namunroy. Tapi yero ya berangi 10 tahun yang lalu angka kekurana sampai kapanpun letuk kamat lino dia kena tak kurang alat birna. Dia kena tak kurang. Makanya Nabi mengatakan harta yang kalian miliki hanya 3. Yaitu agak tapune talumi. Yang pertama yang rewe na capu. Yang kedua ifakewe na buru. Yang ketiga ya sidakange ifake bantui agama na Allah Ta'ala. Itulah yang kalian miliki. Bahkan selalu saya katakan kamana siap buki pakasingi akka tungal linota na manasay salay na angka onrong akhirat manasay yang ngujui na di nang kana yurus-urusu. Lino manasay salay kamana siap buki belay. Tauno aleta lalungi na angka akhirat manasa melo yang oloy magi na di nefasa dia to. Makanya itu yang selalu katakan mega matutu tau matuju linona matuju matu akhiratna. Manyamang linona manyamang matu akhiratna. Aga wad di TV kiri tuju na yoro nyamange de lay sangadinna ang kaki si mata mapisabi mapangolo madeceng risisi arajanna pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah maridohi kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Tak dampeng kak kong kawireka tak pasalah si capak kanuku si teke tanah si tetiwai dengan niat kumapalatu anu denatu kena aga yang kefalatu kaki semata-mata demi ade cengat tak yamanang tanah fodo to pada salama to pada malam pesunga insyaallah naleki ala bir pung Allah Ta'ala lino lebih rasulun pung Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum majma'in wabillahi taufik was sa'ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.